asalaamaaleykum mbokk yi ana kaangi alxuraan yi tey sama vidéo bi kaangi laa ciy woo sëñ Ousmane day def loo xam ni ku nekkul kaang dëgg-dëgg waxuma la moo ko alxuraan ne nekkoo kaang dëgg-dëgg mënoo tontu lii mbokk yi lu ma ko mës a def loo lii moo ci gën a jafe dama koy laaj ay aay yoo xam ne dañoo niroo lool ci alxuraan am na yoo xam ne sax benn baat moo leen différencier te moom day xam ci ban saar la nekk maa ngi sàkku ñëpp nañ ko partage vidéo bi nag mën naa ëpp sax 10 minutes waaye lii dafa doy waar mbokk yi Ousmane pare nga waaw aay bi ma la wax nga wax ban saar la nekk waaw jëlal bu njëkk bi baada audu billahi min ashaytan rajim wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum saadiqin fu mu nekk Baqara su ma nee wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum saadiqin fu mu nekk Yunus desaan na feneen Huud macha allah jëlal ba tey wa id qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbaru kaana min al kafirin fu mu nekk Baqara illa iblisa lam yakun min as-sajidin Araf illa iblisa aba an yakuna ma sajidin illa iblisa istakbara kaana min al kafirin allahu akbar Ousmane bàyyil foofu jëlal fa azallahuma alcheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fii baqara léegi bàyyi naa fa azalla fa waswasa lahuma alcheytaan fa waswasa ilayhi alcheytaan allahu akbar Ousmane su ma nee wa id najjaynaakum min aali firawna yasumuunakum suu al azab yudabbixuuna fu mu ne su ma nee wa id anjaynaakum min aali firawna yasumuunakum suu al azab yuqattiluuna araf allahu akbar Ousmane su ma nee wa zallalna alaykum alghamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa su ma nee wa zallalna alayhim alghamama nag Araf xala lan mooy seen différence ñoom ñaar Baqara wa zallalna alaykum alghamama wa anzalna bu dee Araf wa zallalna alayhim alghamama macha allah su ma nee wa id qulna udxulu hadihi alqaryata fakulu minha haysu shi'tum ragadan Baqara su ma nee wa id qiila lahum uskunu hadihi alqarya allahu akbar Ousmane su ma nee qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim su ma nee qul amanna billahi wa ma unzila ali imran ya allah mokkal gi kawe na lool Ousmane lii Ousmane su ma nee baad a'udhu billahi minash shaytanir rajim ba tey fa in tawallaw fa xuduuhum waqtuluhum haythu wajadtum nisaay fa xuduuhum waqtuluhum haythu ya allah wal fitnatu ashaddu min al qatli Baqara wal fitnatu akbaru min al qatli Baqara Ousmane ñaari xaw na ñëw niroo mais am na tuuti sew-sew nga bàyyi ci xel su ma nee laa tukallafu nafsun illa wus'aha fu mu nekk Baqara su ma nee laa nukallifu nafsan illa wus'aha fu mu nekk wa in tubdu maa fi anfusikum aw tuxfuhu yuhaasibkum bihi llah fu mu nekk qul in tuxfu maa fi sudurikum aw tubduhu moo nekk Ali Imran allahu akbar allahu akbar ya Ousmane Ousmane lii nag da ngay bàyyi ba ma jàng ko ba noppi ngir nga mën koo xam sinon di nga ko jaawale dama ne fasiru fil ardi fanduru kayfa kaana aqibatul mukadibin fu mu nekk Ali Imran ak fan Nahl Ali Imran ak Nahl léegi nag waxuma fasiru waaye léegi dama ne xul siiru fil ardi thumma anduru An'am yaquluna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim Ali Imran yaquluna bi alsinatihim ma laysa subhanallah dhalika ma qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid dhalika ma qaddamat yadak yuharrifuna al kalima an mawaadi'i ak fan Nisaa yuharrifuna al kalima min ba'di mawaadi'i ya allah wa man asdaqu min allahi hadisan qiilan inna anzalna ilayka al kitaba bil haqq inna anzalna alayka al kitaba lin nas bil haqq Zumar ya allah Ousmane léegi su ma nee yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah léegi nag su ma nee yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist Maida su ma nee lam yakun illahu li yaghfira lahum wala li yahdihim sabila moo nekk nisaay su ma nee tariqa nag nisaay ba tey su ma nee in tubdu xayran aw tuxfuhu aw ta'fu an su ma nee nag in tubdu shay'an lan mooy seen différence bee xayran la bii Ahzab in tubdu shay'an macha allah allahu akbar nisaay in tubdu xayran macha allah léegi su ma nee wa nazala man iftara ala allahi kadiban aw kadaba bi ayatin innahu la yuflihu zalimun An'am faman azlama man iftara ala allahi kadiban aw kadaba bi ayatin innahu la yuflihu mujrimun macha allah allahu akbar su ma nee wa laqad arsalna ila umamin min qabli su ma nee wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin allahu akbar allahu akbar Ousmane kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun An'am kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun Yunus allahu akbar Ousmane xanaa mën nañoo yem foofu wala ñu dem ñu dem aca bana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ud'u rabbakum tadarruan wa xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin mooy Araf wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan Araf ba tey fa kadhabuhu fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladhina Araf fa kadhabuhu fa najjaynahu wa ma'ahu Yunus allahu akbar ya allah ya Ousmane fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fu mu nekk
wa axada alladina zalamu sayxatu fa asbahu fi diyaarihim jaathimin Hud. su ma nee wa axazat alladina zalamu sayxatu fa asbahu fi diyaarihim jaathimin Hud ba tey fa kaddabuuhu fa axadathum rajfatu fa asbahu fi daarihim jaathimin ankabut allahu akbar allahu akbar Ousmane yii nag dañoo nuroo te jafe lool fa anjaynaahu wa ahlahu illa mraatahu kaanat min alxaabirin fu mu nekk Araf. fa anjaynaahu wa ahlahu illa mraatahu qaddarnaaha min alxaabirin illa mraatahu qaddarna fa anjaynaahu wa ahlahu ajmaina illa ajuzan fi lxaabirin nag shuara allahu akbar su ma nee qaala almalau min qawmi firawna inna haada la saaxirun alim yuridu an araf su ma nee nag qaala lil malai shuara Ousmane su ma nee walqiya sahratu sajidin araf fa ulqiya sahratu sujjadan fa ulqiya sahratu sujjadan taha fa ulqiya sahratu sajidin shuara allahu akbar su ma nee qaala firawnu amantum bihi qabla an aadana lakum innahu inna hada la makrun makkartumuhu mooy araf su ma nee qaala amantum lahu taha su ma nee qaala amantum lah shuara ma sha allah qaala amantum lahu qaala amantum lahu qabla an aadana lakum waaye fee mi ngi nekk innahu la kabirukum alladi allamakum sihr fala uqati'anna mooy nekk fan fala uqati'anna aydiyakum waaw taha bu dee nag fala sawfa ta'lamun la uqati'anna shuara ma sha allah allahu akbar ya Ousmane su ma nee inna sharra dawaabi inda allahi anfa inna sharra dawaabi inda allahi alladina kafaru ma sha allah yuriduna an yutfiu nur allahi bi afwahihim mooy tawba su ma nee yuriduna li yutfiu nur allahi saffi allahu akbar ya Ousmane xanaa ñu yem foofu doyal ñu continuer lu ma ci mën aca ñu dem wa yastabdil qawman ghayrakum wala tadru shay'an tawba wa yastaxlifu rabbi qawman allahu akbar déglul bu baax wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum wala yanfa'uhum Yunus wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wala yaduruhum subhanallah bee la yaduruhum moo jiitu bii la yanfa'uhum moo jiitu ya allah alquran a si awtonuroo Ousmane kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun fu mu nekk Yunus wa kadhalika haqqat kalimatu Gaafir lu leen wutale ñoom ñaar bu dee Gaafir lan la ala alladhina kafaru allahu akbar bee ala alladhina fasaq subhanallah ya Ousmane jëlal dernier aaya yi laay coppat di la ko jox wa umirtu an akuna minal mu'minin fu mu nekk Yunus wa umirtu an akuna minal muslimin fu mu nekk Namli wa umirtu li an akuna awwalal muslimin fu mu Zumar nekk la hawla wala quwwata illa billah la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun Hud la jarama annahum fil akhirati humul khasirun ya allah Ousmane su ma nee fama labisa an jaa bi ajlin haniz faraaxa ila ahli fa jaa jëraatal fii ba tey inna anzalna qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun Yusuf inna ja'alna qur'ana zuxruf jëlal fii bu baax wa kadhalika anzalna hukman arabiyyan fu mu nekk Ra'd wa kadhalika anzalna qur'ana arabiyyan Taha wa laqad arsalna rusulan min qablik fu mu nekk wa laqad arsalna rusulan min qablik Ra'd allahu akbar wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qawmihim fu mu nekk Rum allahu akbar Ousmane wa ma yaati min rasulin illa kaanu bi yastahzi'un Hijri wa ma yaati min nabiyyin illa kaanu bi yastahzi'un Zukhruf innal muttaqina fi jannatin wa uyun Zariyat ak fan gi nag moo lay tax Hijri allahu akbar innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun Dukhan innal muttaqina fi jannatin wa na'im Tur innal muttaqina fi dhilalin wa uyun Mursalat fa axazathum as-sayhatu mushriqin fa axazathum as-sayhatu musbihin wa kaanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin wa tanhituna min subhanallah ya Ousmane nañ yam foofu waaw nañ fa yam jeex na doy na sëkk ñu ngi ci 9 minutes yàlla barkeel Alxuraan